Ang buhanggu latamu na imiria karito na pulong na paronda lalu diana rukuna na lirang iti yeleng lahura dia kombo kawudu lima ndalar pitu lupa landalar hambuludan nandalar walu yedu yaka napakanadinda bawana mata nyimimbo kay patornya dangu kada pukul da iti na du na lodo taka na imiri pamarini pamanaka. Ang buhanggu na tamu nimiri yehu karito. Na tau na mandia maka paparuotu ya nakarau iti na unda ya na lirang iti ning irana. Mapadia ning maya kanuna. Bawana nalirang iti ning irana ya katanu ngara ya kana irana hilupa wana nalirang iti ning irana ya kan lian ning japu ya kana lirang iti ning irana na tau nuna nalirang na iti angun buhangku latamu ni miriyem karito nalirang iti ningunuan ruku rehi napa niedin na tau na malirang iti na iyaka na tau na mamaka patorong la dalu niedin lupa la rehi na pambada tualehi na mapaihiku ruku lalirang iti na maningunuan na ruku ngaraya na papalago. Nalirang iti muna na palago man ladalo patiya muna ladalo paniin. Iya kombo na paniwanya ruku nalirang iti na mapaihiku ladalo paniin na may miri. Iya kombo na paingat hada ka onggol na membaca ya na hurat kada pemandu ia tidak ambu da kamuda ang umbu da maria ka pancala kikunya na pamita da roko na pamihila wang ang pamukan nunang guandaban ia na papalaku na tao na malirang iti la dalu patiang nanya na may miri. Ang buhanggu la tamu miri karito. Nyutambu iya man na membaca ya na hurat na yato. Nyutambui patiang nanya na roku na may diali na miri la pinta. Iya batunano nyuta kata hawan jerwikinda la dalum buhang danya pahamu ye miri nama mai ye mai wanyuta kata paliaran jada itu bata pamandun jada itu ambuta kamudar du ambuta maria nga pancalan angu tatundunya da mayila daunang ala da pambada itanda angu kata pamukan man lalirina amin malakata maya domiri meninggal awam wakeng gama kaparu kaniman niya nalirang iti pamahangganya ngarabaya lalurima holodo amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.